Bakas. Coba cek dia api rek. Nyak masuk rek. Nah, Mulai emang nih. bawa mulai. Sukses tuh sambil nunggu nih. Coba nanti sambil testing masuk kita. Belum ada pemirsa. Coba cek rek. Rek. Mati sudah. Jadi. Masuk. Oke, masih menunggu sebentar. Sambil nunggu, yang aturan Om Swastiastu dulu, Om Swastiastu, reng galai becek puniki, titiang kejudi saking setahan empu kuturan reng buleleng. Jadi ngewacen puisi berbahasa Bali seperti itu. Nah, di tepangan mangkin titiang jadi ngewacen puisi sematahun titiang kali sana ke pertama puisi Moari Dharma Dwi Jayanti sana Memuda Belanjong sana kepenggali puisi Pak Wakasek Weda Senjaya Sane Pemuda Bumi Batanlongan. Sedurungnya nih tiang ngaturang suksema pemekas ring setahan pukuturan prodi bahasa dan sastra agama jurusan bahasa Bali sampun ngiceni tiang galah jadi ngwacen puisi sampun ketaler sepisanan titiang ngangganin Bangli Sastra Pemalang komunitas ring sastra Bali modern ring Bangli ngaturan suksema riantukan sampun kedadasa media partner ring rekanjakan ri tepengan setahan pukuturan pemekas jurusan bahasa Bali ngawen tenang acara maca puisi online. Nah, puisi tradisional taler puisi modern sapunika. Kita ngaturang suksema banget. Nah mungkin langsung komandan titiang jadi macain puisi. Ama kekirang langkung atau titiang mali jebos titiang lungsur gambaran sinangkul. Nggih, tumugi wenten pikeun manyane mali jebos. Jadi sambil nunggu nih, kita sambil nonton silakan sambil menunggu. Jadi kawitin tiang puisi sane ke pertama puisi saking Mbok Ari Dwi Jayanti. Puisi saking Mbok Ari Dwi Jayanti sane memuda di pesisi DJ beli ngantosan. Niki buku belanjong sudah 5 tahun tiang berangkat. Kerja selalu tiang bawa karena niki salah satu buku favorit tiang dari Mbok Ari Wijayanti. Nggih, suksema Nopitasari, suksema di Setiaat nggih. Kowe Redita nggih, suksema halo juga. Nggih, langsung mantan tiang macan nggih. Di pesisi DJ beli ngantosan. Pikardin Ari Dwi Jayanti. Yen dadi tawah ni tuah rase anedot tiang tuturang ken beli. Yen dadi ulah-ulahan di ngehang beli tiang lakar menyatu. Yen dadi ide paluang liate apa ke ada tiang di batun penyingatan beli. Tuah unduk iraga
ane sedang melajah metek galah. Cara dugas kokokane ngali sebun, cara dugas pandan pudake kebat, cara dugas langite ngulungang gerimis nih di masan endang. Dugase ento, dugas keneh tiange blus, cara tanah ane marenawang asan ye. Kerasiang ada tunjung ane kepat rini di telagan aten piane yakti. Tuah ane dini di selagan tangkahe jani mobiayuhan, sambrag kadipolon cicing mecak-cak mekrana tiang tusing tepukin kijil laku nangu lawat belini. Dugas penumayani ipidan beli ngorahang ngantosang tiang di pesisi anesai tekain iragil, pesisi ane misi karang, pesisi ane misi pudak, lan pesisi ane misi sebun kokokan. Nanging beli tusing ada di tu, beli tusing ada di tu, beli tusing ada di tu. Di pesisi DJ beli ngantosan kelating duang tali sieu, duang tali tulas. Ki karya dari Mbok Ari, prosa lirisnya ya. Setiap itu saking buku belanjong sapunika. Sesemua niki prosa liris yang dia baca pertama mungkin titiang jadi ngwacen, lanturan titiang jadi ngwacen bukunya, puisinya Pak Wede Sanjaya, di Gusti Wede Sanjaya nih. Re sinyal bagus Re. Re bagus suaranya Re. Ya, mungkin lanturan tiang wajan puisi Pak Wede Sanjaya. Cek pisan niki puisinya, puisi niki ketus tiang saking cakepan Pak Wede Sanjaya. Adi Gusti kewanten puniki minate dan kecetak yang ngabdi mangga rilis kecetak sapunika. Judul puisinya nih Bumi Beten Longan. Cek pisan puisinya cek pisan. Enam kan. Nggih, kawitin tiyang nggih. Bumi Beten Longan oleh Wede Sanjaya. Ada anak cerik di Beten Longan, megang atapak-atapak, kipak-kipok menoleh menekun. Diken kene sirane ngosor galar, rambut nih nyapuh kabang-kabang. Diken kene iyo membangkas, buk kasuri mekupuk.
kenyal ieu megang melinggep mokakep di teh helik basang nitis pipi nitis pala nitis paanitis merasetis ieu sirep ngengkis ieu kuasa teken bumi di beten longan sakewale nyidangke ieu nerima yening wen pidan ieu nawang langite tusing ategah galar gumine tusing setatetis alah di tehele tepang sebab wen bidan ieu lakar nawang wen bidan ieu lakar ngerti jani depang subuh ieu kuasa teken gumi di beten longan pedungan tuang tali solas niki karya saking Bapak W.D. Sanjaya semeton titiang saking Tabanan mungkin karya ring SMA Bali Mandara nggih suksema puniki ring semeton sareng sami sanes sampun miar sayang wantah kali puisi dumugi terhibur dumugi wenten pikenoh nyane niki wantah sinali tunggil apresiasi saking semeton pemekas semeton sanes sampun napi wasane ngwacen puisi sedereng titiang suksema pisan sapunika taler ing suara saking Bali taler mekarya ngwacen cerpen online puniki sinali tunggil wantah napi wastane wantah ngayah nggih wantah ngayah ring kewentenan jagat sastra Bali modern sapunika nah yen penyidang nulis ngiring ngwacen karya semeton penulis sastra Bali modern sapunika nah yen nyidang nulis sedang melahe sapunika nggih dumugi nyangsang napi wastane nglimba nyangsang akehan para Yohanes sanes senang melet sastra Bali modern sapunika titiang percaya titiang yakin sastra Bali modern jagi apa namanya akan semakin berkembang ya kipacang limbak sapunika nggih suksema puniki ring Pak Kade Arya Darsana Bayi Kade niki dari Pak Kade yang Pak Dasasika nggih Pak Arya Darsana suksema W.D. Sanjaya Pak Bli Gusti Aji Gusti yang punya karyanya suksema Pak Nale Antara suksema pisan Pak Nale nggih suksema muali Bli W.D. Sanjaya sudah lama juga titiang tidak ngenten buat lagu nih dari puisi-puisi teman-teman ring pengawi sastra Bali modern dumugi kantun sibuk ngantukan dumugi wenten kebenjangan galah sida titiang membuatkan lirik malih kan meskipun sederhana ya kembali lagi tiang bilang hanya kenten tapi wastane sebagai apresiasi terhadap karya semeton ring sastra Bali modern sapunika wantah niku mantan sane presida katur suksema malih pisan ring semeton sareng sami semua beli paing suksema pisan puniki beli paing patah beli paing talur nulis talur ngwacen suksema pisan nggih Pak dosen Pak Wayan Juliana suksema pisan Kang Yang kirang langkung nyane oke malih pisan titiang aturang suksema puniki ring setahan pukuturan sampun ngicen titiang galah jagi melajah ngwacen puisi sapunika nggih suksema Pak dosen taler nengah diwidana apa kabar
mugi becek-becek nggih kena rajang. Enggih, wonten sapunika nggih jagi puputang titiang dumugi setahan pukuturan semakin jaya bisa bersaing di zaman di era globalisasi puniki dan bisa napi wastane berkembang beradaptasi dengan keadaan sekarang nggih punika new normal. Dumugi taler ida dani serang sami kena rajang nggih ten kirang punapi sapuniki mangde rayu sareng sami. Nggih jagi puputang titiang acara wacen puisi puniki antuk ngaturan parame santi. Om santi 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 Om. Nggih suksema